Rimoi Khovel Award function hi kum sang hi som hi pan hi kumin November ni khanen hi mana pang hola hun hon ani dona November ni khat zana hianin nominees ho concert munom tak en om dona November ni hi zan e ho chu award sem zan khan dona mi zong zong no tel turin kan som zewa mana pang hola zan dar sabi atang atan dona ni dona zabaya mi no tel puya mi no thi pui turin kan som zewa ni M6 Rimoi Khovel hi kangai ru em ma tianga choi me pute in chon moi thiam hi atha ka tia chuan thang thar Rimoi jingkong ron zo le zel tu te tan kon aro pui na lu ti tak je ni chuan November ni khazana khan award urlo na concert kan nei dona gamini second perform dona chuan ni jana khan award sen zan kan nei dona chuan mi zo lo ka tu ren kan so ma cheu Rimoi Khovel Music Awards sang hi som tu kan ni November ni khazana nominees concert le November ni dia award sem ani dona chuta chuan mi zong te Rimoi pri zong te he puna hian lo tel thau tu kan som te November ni khata hian mana pa hola Rimoi Khovel nominees concert om dona chuan atuk zana hian award sem mau hal bom boka ta chuan mi pui tam theng ber ro tro ma lo kan tin so ni chu M7 Rimoi Khovel Award tianga choi moi thu te enjoy moi thiam hi award se tu te nge sang an ka te atu ka ti ne tiang se chang le thai tan po ai hu do ma tiang atom ma saber tu kan ni kan ni po kan long tak se ta chani ka ha le to on November ni Khathian Award urlok zan concert kan nei do na ba na pa hola ni zana hian award sem na kan nei do na mi zong te minol hlut pui cheu tuin i kan so ma cheu November ni Khatzana hianin nominee concert om do na chuta chuan mi zong en turin ka som chewa tin na zan ni na award sem na hianin local le victory ni zoran mi puite kan en poksuwa thil ti khate mai ani awang hian a hlu in a ro pui ka tia en man a la le lonin ka sia kal lo chu len lai chanin ni rengo tang